Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanya Kude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sila esinilethela khona-ke abaculi abazokhipha-ke njengoba sibheke kuDisemba. Umculi kaMaskandi-ke ozokhipha-ke laphana-ke okhiphe ne-CD cover-ke laphana-ke ehamba nesihloko umashelela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Isihloko se-album azoyikhipha sithi yithi amashende-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyazi ukuthi-ke le nsizwa-ke ayishayi-ke eceleni-ke le nsizwa wey'ngane zakwethu-ke ikuyashaya ne-album-ke laphana ngonyaka ophelile. Abantu-ke abayithande kakhulu-ke. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena-ke ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngabe ulindeleni-ke laphana wey'ngane zakwethu ubona ukuthi-ke uzoyikhava yini umashelela leya ngoma yakhe ethi-ke ukube kade saphumelela-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ingoma-ke agcina ukuyikhipha-ke leyana umashelela. Ake sidibanele laphana ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe, ucindezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha si-channel. Siyabonga.